albabu 51 dambugal capanɗe jowi e go'a ɓangal ka riyadu salihin hino yewta en arraja o fi jortagol tijjagol yurmede Allah nden e ballal Allah ngal. haray noon o babu 50 en ɗo hino juuti en senditay oɗo waɗenmo darsu en e darsu d no gasa o ɗuɗatode o yaha hay darsu 3 oɗo haray ko juutowo en wata wadde oɗo fof darsu goto so na ɗum mettanayi en fi ka rewtagol mahin. qala allahu taala Allah daali qul ya ibadiya alladina asrafu kono jiyaɓe an feƴƴintinɓe boneji hoore mo he ala anfusihim dow hoore mo he ko ono la taqnatu wotan taƴo nani min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. ɗum ko firi koyo en wakkilo tuuben wota en taƴo bakkatuji men ɗin innen en lutti wota en yawituɗi kadi innen ɗiɗo lorrata en tuube ruttoɗen. wa qala taala wa hal nujazi tawsimen yoɓa illa al kafur. wa qala taala inna minen qad uhiya mi gomɗi men wahayni innano minen qad uhiya gomɗi wahaynama ilayna faade amen annal adaba wonde lette ɗen ko woni ko alaman kaddaba wa tawalla. wa qala taala la dali wa rahmati yurmede anden wasiyat ko nde yajande kulle chain kala hunde mi torkema Allah ɓa yurmede ma nden hino yajani ko foppo wawata iwde yona Allah taƴu ko yonantalan ko luttantalan yeɗalan e yurmede ma nden nin e durriye awon e ɓe wonɓe lan jentade ka tafsirji ɗo. wan ubadata buni swamiti radiallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida kala seeditiɗo an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa e wonde isa abdullahi ko jiyaɗo Allah wa rasuluhu wa kalimatuhu ko daalol Allah alqaha ngol Allah feri ila maryama wa ruhun ko ruhu minhum immorde ka Allah isa wona Allah wona ɓiɗɗo Allah kala gomɗinɗo ɗum ɗo ka hunduko tereɗen kadi gollitiri ɗiɗo tati nelaɗo maki wa annal jannata haqqun o gongini kadi o gomɗini wonde yiten aljannan ko gonga wannar haqqun yite ngen ko gonga haray oɗo adkhalahu llahu aljannata ala ma kana min al amal. Allah naadaymo aljanna e kala golle ko laati e hoore muɗum. yo Allah newinayi en hoolagol gomɗina ɗiɗo nayyi muttafaqun alayh. wa fi riwayatin li muslim naare fillahi muslim kanelaɗo maki man shahida kala seeditiɗo an la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah harrama allahu alayhi nnar haray Allah harmini yite jahannama e hoore makko sona hara ko kanko waɗi kadi konngol ma kuugal ko bonniti ɗum ɗo. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عز وجل الله تدتون ودالو من جاء بالحسنة كلا أرض دو مؤجر فلو رينود مؤشر أمثالها مؤجسف يرمو أو زيد أو أزيد أو أزيد ما أبيد نتوري هوري دي مؤجسف كونو نانيدو مؤجر ko Allah daali ko kala yaaduɗo e moƴƴere o yoɓete moƴƴi sappo ma ko ɓeydi kono on andi o wiyaali kala golluɗo gollal moƴƴal ko o yoɓete moƴƴi sappo wo ko kala yaaduɗo e gollal ngal ton ko par ce que woodi buy gollayɓe golle moƴƴe ka aduna ɗo ɓe bonnira ɗe shirku ma ɓe bonnira ɗe wowlutugol ma ɓe bonnira ɗe gollingol mo ɗum moƴƴi on e muɗum ma ɓe bonnira ɗe waɗugol boneji go e kirimji goo. oman jaa kala arduɗo bi sayyi'ati e bone fa jaza'u sayyi'atin joddi bone sayyi'atun ko bone hu gotum misla yeru mum aw aghfiru Allah daali nelaɗo maki Allah daali o ma ɗum desa hay ɗum ɗon mi yaafo. man taqarraba minni kala ɓattorɗolan shubran cuɓal taqarrabtu minhu mi ɓattoraymo dira'an sogonal. man taqarraba minni kala ɓattorɗolan dira'an taqarrabtu minhu ba'an mi ɓattoraymo kuulal bi mana embere darde. man atani kala arɗolan yamshihi mo seppa ataytu min mi araymo har wala tan hara miɗo doga. man laqiyani kala hawrirɗo e an ɓattorɗo lan ɓe ɓurabil ardi ko ɓuri ɓattade kon e leydi ndi khati'atan bakkatu la yushriku bi. man laqiyani kala hawruɗo e an ɓe ɓurabil ardi yeru ko ɗum woni e ɓasturɗum leydi ndi yeru bumbuddi leydi ndi khati'atan bakkatu hakke ko ɗuuɗi tawi tun la yushriku bi shirkan Allah shay'an hay hunde laqitu min kadi mi hawra mi fottida e makko bi misla yeru on bakkatu mo ardi min kadi mi fottida e makko yeru ɗum ɗon maghfiratan yaafuye bi mana mi yaafomo ko wiyete tun shirku ko pihum bonkun ko hunde bonnayde jommum ñamayde jommum wona ko tindete few ko wiyete kon shirku andonno o shirku konngol no woodi shirku anniye no woodi shirku kuugal no woodi yimɓe bo hino mute shirku fewndo ɗo rawahu muslim. manal hadis mana hadis on man taqarraba ilayya kala ɓattorɗo lam bi ta'ati e ko sabu ɗofta golla
taqarrabtu ilayhi min kadi mi ɓattoraymo alego bi rahmati sabu yurmede anday wona saray ɗa wawi dogude seppa ka Allah ɓattoɗamo ma si Allah accitay ko jokki doga ɓattoma wona ɗum woni ko fanda ko kala ɗoftiɗomo awa kankadi o yurmetemo wa in zada zittu so ɓeydimi ɓeyda fa in atani so ari la yamshi ay wa asra'a himo hittinna fi ta'ati e nder ɗofta golla ataytu har wala tan mi araymo miɗo doga ay sababtu alayhi mi yuppa e hoore makko arrahma wa sagaytuhu mi yarnamo biha moƴƴere ande yurmede anden walam uhwijuhu mi fewtintamo ilal mashi faade seppugol alkasiri ko ɗuuɗi fil wusuli faade yottagol ilal maqsudi faade hunde nde o faandi hewtude nde mi fawatamo seppugol ko ɗuuɗi mi yuppanaymo ara e makko wa qurabul ardi bi dammil qaf sabu ko gafon waɗa kon tural way galu no wi'e kadi bi kasri ha sabu waɗugol gafon poccal inne qirabul ardi wa dammu kono noon ko waɗugol ngol tural asahu ɓuri sellude wa sharu kadi ko ɗum ɓuri lollude wa manahu firu mum ma yuqaribu milɗe ha ko konko ɓatti ley ko hebbintadi tew bi mana bi qurabil ardi koko ɓatti leydi ndin tew ko ɗum ko fanda wallahu a'lam. wan jabiri ƴettama e jabiri radiyallahu qala wi jaa arno arabiyun yimɓe fulawa ila nabi ka nabaji allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulallah mal mujibatani kun ɗiwni waɗɗinayi ɗiɗin ɗiɗi natugol yiite fa qala ne laaɗo maki man mata afwan kun ɗiwni waɗɗinayi ɗiɗin ɗiɗi natugol aljanna fa qala ne laaɗo maki man mata kala mayɗo tawi la yushriku billahi shay'an dakhala aljannata o naata e aljanna wa man mata kala mayɗo kadi yushriku bi tawi mo shirkani allah shay'an goɗɗum o tubali dakhala nara o naata yiite rawahu muslim bi mana waɗɗinayi ɗiɗin ɗiɗi ko waɗɗinayi ɗum natugol aljanna e waɗɗinayi ɗum natugol yiite o ari noon o landi ko hunɗum goɗɗo huwata ta aljanna waɗɗanike mo ko hunɗum goɗɗo huwata tawa yiite waɗɗanike mo o anda no huwira ɗum ɗa e no renoray ɗum ɗa nelaɗo allah maki fuu e mum ɗiɗo fof ko shirku reena gongol ronka wadde shirku ko ɗum waɗɗinta aljanna shirkugol kadi ko ɗum waɗɗinta yiite wan anas ƴettama anas radiallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa mu'ad e mu'ad tawi mu'ad oɗo radifu ko iwtirɗo ɓawa makko bi mana ko ardinaɗo nelaɗo ala rahalika hoore mbaɗɗateri bi mana supportaɗo nelaɗo qala nelaɗo maki ya mu'ad qala mu'ad maki labbayka ya rasulallahi wa sa'adayka mi notikema amalama qala nelaɗo maki ya mu'ad qala o ya jaabi kadi toujours labbayka ya rasulallahi wa sa'adayka qala nelaɗo maki kadi ya mu'ad qala o ya jaabi kadi labbayka ya rasulallahi wa sa'adayka salasan laabi tati qala nelaɗo maki ma min abdin ala e jiyaɗo hay e goto yashhadu mono seedito an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sitigan hara ko e hoore gonga na wolugol tun ka hunduko min qalbihi ka ɓernde makko hara mo gongini ɗum ka ɓernde makko illa harramahullahu sowona allah harminayi on ɗon ala naari natugol yiite allahu akbar qala nelaɗo maki qala maadu wi ya rasulallah afala ukhbiruha binnasi accata ami haalana yimɓe ɓen ɗum fastabshiruɓe welto qala nelaɗo maki idan sa wolaniɓe ɗum on say yattakalu ɓe amay ɓe ronkarde golle moƴƴe ɓe holora ɗum ɗon ta haalanɓe fa akhbura biha kono fa akhbara biha toujours mu'adu wawtali o humpiti ɗum ɗo yimɓe ɓen mu'adu fa akhbara biha mu'adu mu'adu humpiti jama on ɗum ɗo inda mawtihi ka sanga mayde makko ta'assuman ka battingol muttafaqun alayhi ko wiyete kon ta'assuman ko khawfan ka hulugol legol minal ismi sabu bakkatu katmi hadal im suuɗugol ngal ɗo ganda ɓa o wi nelaɗo emi wowla yimɓe ɓen nelaɗo maki o e sa wolani yimɓe ɓen ɓe amay ɓe welsidoɓe ronka gollude ko moƴƴi suuɗi ɗum o wowlali ha ɓa hewti ka o maaya kulol to taw hara o maayi fi kulol taw maayi mo wonde gandal ko waɗanali jama on tagore nden laaɓe reedu o wolanali ɓe ɓawoni ha hewti ka o maayata o wowli o wolira yebugol gundo nelaɗo o wolira yawitagol nelaɗo ko fi kulol wotta o yaadu e gandal ngal o humpitali yimɓe ɓen o heɓa bakkat fi muɗumen nda son faami enen noon ko gande jelli joɗodoto ɗen e muɗum somo ɗen e muɗum ronken andinde tagore nde koni watten yiili yo musidɓe julɓe o woli ɗum inda mawti ka sanga mayde makko ta assuman ka hulugol bakka to muttafaqun alayhi ɓe firande wa qawlihi kulol makko wi ɗon ta assuman ay khawfan ka hulugol min al ismi immorde bakkat fi katimi hadal ilm fi suuɗugol ngal gandal
وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري يتام يقول بيدو ديدو شك الراوي في اللي دو هنا سكتي كومبو بيدو كونو ولا يدور شك سكي لورتاهون في أين الصحابي في gite oɗo sabaji par ce que ɓeɗo ɗiɗo kala kala mo tata koye mum ƴetta haray ɓernde no waali le annam saabu ɓeɗo kullumɓe fof maɓɓe udulun koɓe nunɗuɓe qala o wi lamma kana tuma nde laatino yawmo gaswata tabuk ñande gueɗe tabuka on asaba nnas majaatun heege heɓuno jama on fa qal wi ya rasulallah law adinta lana har a yananayno en fana harna nawadihana hirsen ko ɗum woni mbaɗɗateriji meɗen ɗin fa akalna wadda hanna fa akalna ñaamen wadda hanna ko ɗum woni maren luttinen hara a yanayno ɗum fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki ifalu huwe mi yani mi jaɓi ɓe waɗi ɗum fa jaa umar sayyidina umar ali radiyallahu anhu fa qala ya rasulallah in fa'alta sa huwi ɗum bi mana sa yani yo yimɓe ɓen hirsu ko waɗɗi kon tawi a yani a waɗi on dekere ɗalla zuharu awa fanɗay ɓaawa waɗɗetengo sabu ɗum fof hara hirsete ɓay jama on no weela walakin so ko woni uduhum nodduɓe bi fadli azwadihi yananɓe yoɓe ñaamu kala ko luttiti e jooɓaji maɓɓe ɗin kon si ɓe ñaami foppu muɗum ɓe lanni summa du'ullaha lahum reftitoranoɗaɓe allah alayha e hoore ɗum bil barakati fi yo allah waɗi barke e mum allah lahno gasa allah an yajala nde waɗata fi dalika e nder on du'a maɗon albarakata baraka e konko lutti ɗon hara ɗum ɗo yonayɓe kono ta yaanu yo kala hirsu mbaɗɗateri mum ma ɗum hara e heɓatako ko waɗɗe fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki naam kayu umar ko wolɗa konko no woni ndaare nelaɗo no ƴetti décision sahabajo maɓɓe addani ɓe feere ɓe hawki feere maɓɓe nden ɓe ƴetti feere oɗo sahabajo maɓɓe horele koɓe annabajo koɓe nelaɗo joni an fiiɓa ko an woni imamu ratibi on ndaaru ɗon si tawi ɓawojo no firtine ko fiɓuɗa ko desuduɗa an mawɗo musidal mawɗo ƴakkowo biwol ngol on ka nder musidal ndaaru ɗon si tawi woni suka jeeyaɗo e musidal ma ngal hino firtine e décision mo ƴettuɗa an président de la république ndaaru ɗon si tawi citoyen jo ma simplement mo laamiɗa mara jawdi mara hunde tawi oɗo no adda feere peesindira tawa ko feere makko nden ɓuuri moƴƴude hawka feere ma nde goto kala e men koye ndaaru ɗon ɓayi he peji ɗin alwaade ko feeñu ɗum allah dalika qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan laatani kon ene laaɗo ñentina labanga tan si ko ñentingol ne laaɗo ko tentingol tumba a tuuba accitande e waare buumo hiɗen sikka ko ɗum tuwon ñentingol ne laaɗo wona ɗum tuwon ñentingol ɗum ɗo ko fuɗɗorde ñentingol ne laaɗo noon fadaa ne laaɗo allah on noddi binata in e tiggare fa basatahu o weƴƴitinde summa da'a refti o noddi bi fadli azwadihim e kala ko lutti ko e jooɓaji mum ɗi kala luttinɗo tamarore tiggare potimaro yo foppo addi yuppa ɗon fa jaala rajulu woni gorko yaji umo adda bi kaffi duratin jungo gooto e kaaba ma jungo gooto pette gawri alago jungo gooto pette nendi ta o luttira sowona ɗum way jiwul akhar yiya goɗɗo no adda bi kaffi tamri jungo ngo gooto tamaro tawa mara sowona ɗum way jiwul akhar yiya goɗɗo no adda bi kisratin kuntoy bireeɗi ko ni ɓe addiri hatta ijitama alan nete e ɗum moɓodiri tulodiri e hoore nde tiggare ma e hoore nde wanare min dalika immorde ɗum cheyun yasirum pi hon seeɗa hun mi mana tawi ko tulungu ko tunnina fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah on du'i bil barakati baraka summa qala reftinilaɗo maki hudu awa ƴettite fi aw iyatikum nasto naɓon ka dolle mo fa haduɓe fof ɓe ƴettiti fi aw iyatin ɓe wattoy ka dolle maɓɓe hatta ma taraku ha ɓe accali fil astari e nder kan on wi'a an sakun illa mala o sona ɓe hebbini kon mi mana ɓe ari nokki adi hebbini sakoji maɓɓe bonfoji maɓɓe ɗin fo muɗum kala ko ɓe nokkisi ɓe yejitike ɓe tawa jowrende ɓe accuno nane nden hino wa'irno koni ɓe gerdi haabi hi sakoy koni kon e kañ en e bondoli hoy foppo muɗum heewi tawi ha ni mawre nde mimminaka wonno ndaare feere nde seydna Omar addi kon ɗum laba ɓuri nde si tawi ne laaɗo maako no ɓe iwata e décret maɓɓe on kamɓe ko ɓe yamiri konko ɗum ni seydna Omar wataɓe firtinde mbaɗɗatereji ɗin fof walline hirse tawa joni noon janggo ala ko waɗɗe seferaɓe ɓen iwtiri ɓaawo maɓɓe ɓe dogidata hay minute ɗiɗi waɗɗiɗo e seppo ɗen hande ɓe mbaɓɓaɓe ɓe wara ɓe elminaɓe kono nelaɗo firti décret mum ndaare président ɓe hande hino waɗa décret
hino waɗa décision ɗum wona sabu yo pays maɓɓe on sumo ɓeyna kamɓe décret mo ɓe waɗi on ɓe ɓorotako e muɗum ɓe retirotako e mum ko angal famugol islam ni ko angal janngugol ni ko ɗum waɗi musidɓe julɓe yo Allah on dandu en wakaluɓe ñaami hartation ɓe o haɓe fof ɓe haari wa fadalatun lutti ko lutti kadi buyi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki ashhadu mi seeditiki an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima hawrata e Allah wondude ɗiɗo ɗiɗi abdun jiyaɗo hayre shakkin harawna o sikkitiɗo foyi hujiba anil janna o heede natugol aljanna waɗatani jamais plus jamais rawahu muslim wa an itbana bun malik radiyallahu anhu wa huwa oɗo mimman shahida badran ko jeyaɗo e tawaɗo gere badre yonni qala wi kuntu mi laatino usalli miɗo julna li qawmi yimɓe am ɓen bani salim wa kana laati yahulu bayni wa baynahum hino ɓisotono hakkundeji amen no ɓisi hakkunde amen waadin aynde ida ja'atil amtaru tawi woni ndiyan ɗan saaƴi fa yashuqqu alayya mettanaylan fi ijtiyazuhu yawtugol dunkire nden qibala masjidihim ya tawyaɓe hellaka juulirde maɓɓe julnaɓe fa ji'tu rasulallahi mi ari ka nelaɗo sallah sallama ɗaɓɓugol feere e solution fa qultu lahu mi innani mo nelaɗo inni min ankartu basari mi añi gite an nden aligoy mi wuumi ko mi woni imamu on jon noon aynde molanade parawol no hakkunde amen so ndiyan ɗan saaƴi hay marɗo gite welanamo fi feƴƴugol nafira mo mola wa innal waadiya anduno ayde nden alladi nden bayni wa bayna qawmi wonde nden hakkunde an e jama an on yasilu hinde ila ndiyan ida ja'atil amtar so ndiyan ɗan saaƴi fa shuqqa laya mettanalan fi ijtiyazuhu yawtugol nde fa wadattu mi yiɗi joni annaka no anne laaɗo ta'ti ara fatusalli juula fi bayti ka suudu an makanan e nokkure attahiduhu fiyomi jogito ɗon e musallan ka juulata bi mana yayahu jaranala galle an ɗen juula ɗon darɗe wi mi waɗa ɗon juulirde mi ñentina ɗon batte julde maɗa nde ko fanda na wasare ko ɗen darɗe ɗon ɗiɗi koyo ɗen ɗo won imamu maɓɓe kala waɓutumo ɓe ari alegoy ko fiyoɓe yaw ɓe juula ɗon fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki safal inchallahu mi waɗa fa gada alayya dawi ka rasulullahi ne laɗano sallah sallam wa aboubacry bada ma usalli bada mastaddan haaru ɓawo ñallal ngal tiiɗi moƴƴa tumbere ñalorma wastadana rasulullah sallam ne laaɗo allah on konki alegoy ɓe salmini fadantu lahu mi yanani ɓe naato falam yajlisi ɓe tolaki hatta qala haɓe maki hehe mi ari ayna tuhibbu ko honto yiɗirɗa an usalliya nde mi juulata min baytika e nder suudu maɗa ndu fa achartu lahu mi sappanimo ilal makani faade e nokkure alladi nden uhibbude mi yiɗi yo an yusalliya fihi yo juule e mum yo kam yiɗi ɗum yo waɗe juulirde e nder galle an ɗen fa qama rasulullah sallah sallam ne laaɗo allah immi fa kabbara ɓe habbiri wa safafna men fo men sappini waraho ɓawo ne laaɗo fa salla ɓe juuli rakatayni darɗe ɗiɗi tumma sallama refti ɓe salmini wa sallamna menen kadi min salmini hina sallama tuma nde o salminno fa habastuhu mi jogitimo ala khaziratin e dow en yiyoye ko wiyete khazira on yeeso ala kulli haalin do mi jogitimo seeɗa tusno ok ala khaziratin e dow kuntoye bireedi mi jogitimo ɗon alegoy mi tongimo ɗon seeɗa fi kuntoye bireedi tusnaw lahu no defanedemo fa samiya ahlu daari e nani yimɓe galle ɗen anna rasulallah yonde ne laaɗon sallah sallam fi bayti himo ka suudu an fa taba rijalun minhum yimɓe ɓen inni ñosi kamɓe worɓe ɓen ɓe ñosi e galle an ɗen hatta kataru rijal ha worɓe ɓen ɗuuɗi fil bayti ka nder suudu moƴƴa tawi noon ñamete haal seeɗani farin haal seeɗani hino juɗanede ne laaɗo fa qala rajulun gorko go inni ma faala malik konno maliki kañum waɗi la arahu mi alima konno waɗi maliki kan fa qala rajulun gorko go kadi jaabi ha yande dalika munafiqun on ko nafiqijo noon ko ɗum haɗi wara la yuhibbullahu wa rasulahu on yiiɗa allah ene laaɗon fa qala rasulullah sallam ne laaɗo allah maki la taqulu dalika e musidɗo wota wowlirni ta wiw ɗum musidɗo ma few ɗum woletake nani ala tarahu e a yi'alimo qala o lanni wiide la ilaha illallahu yanbahi yabtahihi mo ɗaɓɓira be dalika sabu ɗum wajallahi taala yeeso allah ngon madama goɗɗo woli ngol ɗo konngol la ilaha illallahu suɓu ko wi'amo suɓu ko sikkamo a faami fa qala allahu wa rasuluhu alam
on so inni awa jaɓi mi jaɓi ko Allah ene laaɗo on andi. amma na han amma mene fa wallahi ma nara men yi ali wuddahu ko ɗum woni giggol makko ngol wala hadisahu wona hadise makko on illa ilal muna wala hadisahu wona yewtireji makko ɗin minen komin takki komin yi ali giggol makko ngol e yewtireji makko ɗin si wona enele ko hella nafiqi ɓen nani ko ton o waɗi correspondant. fa qala rasulullah sallam nelaɗo allah jaabi hani he fa inna allaha no allah qad harrama gomɗi o harmini ala naari e yite ngen man qala kala wiɗo la ilaha illallah tawi ko woli ɗum yebtahi bi dalke ko himo ɗaɓɓira ɗum wajhi allah yeeso allah ngo muttafan alayhi. donc ray musidɓe julɓe naforeji bus hino e o hadis nafoore go'o hino e o hadis hollugol si min invitima meɗen didude juulirde ma meɗen uddutude juulirde so tawi woni amara nganto ronkugo argol ya aru taweɗa andi ko ko nelaɗo yehi ɗo ɗum ɗo no wawi didugol juulirde par ce que o ya invite nelaɗo e nelaɗo aru fuɗɗanomo juulugol darɗe ɗiɗi e liwi hunka nder galle toon fiyo ɗon wonanɓe juulirde nelaɗo ari waɗi ɗum andi ɗum ɗo ko didugol juulirde ni ɗum ko go'o. ɗimmitel mum ngel so tawi woni a yamirilan yomi armi tawde didugol suudu ma juulirde wona mi arka nder galle ma mi imposa suudu yandu ɗum ko ɗo wonirta ani siji ɗin ko ɗo wonirta ma ɗum juulirde nden ko ɗo waɗirte tande mayre on ko ɗo wonirta ko dambuɗe tel haray ɗum ɗon haala ko mi armi lando ma wi alan ko ni simi i noon feere labande ɓurde ɗum ɗon ɗo wawma weɗitande sa jaɓi awa sa jaɓal nawmi imposu e hoorema on faami ena fawriji goo ko tata hinon hadisi on heɓe firande en itban bi kasril aynil muhmala sabu waɗegol poccal ley ayno welsindaɗo mo toɓɓaka on waskani ta'i e waɗugol ta'i on kowal almusannati toɓɓaɗo on fawqu dow wa baadayno ɓawa makko kadi ba on mo wahhadatun bajjo koko wi'uɗen kon alkhazira ko wiyete khazira bi khayl mujama sabu khaw toɓɓaɗo on wa zayi e zayi hiya ɗum daqiqun ko conal yutubahu e kalno defire bi shahamin ɓellere hal seeɗa wa gawli taba rijal woɓe en fof ari messi ka galle an ɓe sa'il musallasa sabu tatoɓe tammitaɗe ɗen ay jawoɓe ari wajitamawoɓe moɓodiri. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاɗo Allah on arduno بشيء فيه فإذا امرأة nelaɗo Allah on arduno bisabiyin e nangaɓe ka jihad فإذا امرأة to yewsonnajo go min asabi jeyaɓe e nangaɓe en tas'a hino yaha idi wajattu tumande mi tawno sabiyan paykungo fi sabi e nder nangaɓen akhastuhu mi nangi kum paykum falzaqtuhu mi takki kum bi batniha falzaqatuhu kanko sonnajo on o takki kum paykum bi batniha ka reedu makko farda'atuhu o muymini kum faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki ene atarawna hadhihi almar'a on yi oɗo sonnajo ko waɗi kon tarihatan himo fero wala daha ɓiɗɗo makko on finnaari kandirite bi mana o sonnajo mo yiɗi on no ƴetti kumbobo no takki e muɗum hino moƴna est ce que on yi haqqille mon o no wakkila ƴettagol o bobo mo fero kandirite qulna mini la o wallahi kayo nelaɗo ɗum watta faqala nelaɗo awa maki awa nanegoy allahu arhama bi ibadihi min hadihi bi waladiha aw ko Allah yurmete jiya makko ɓen ɓuri ko yiɗon kon o sonnajo no yurma kumbobo muɗum ɗo kala natuɗo yiite ɓorunkin Allah wona yiiɗi Allah wona e wele Allah fes ko kanko suɓi yiite ngen Allah subhanahu wa ta'ala jaɓani mo accordani mo ɓa Allah natoñowo muttafaqun alayhi. wa an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata qala rasulullah sallam lamma khalaqa Allahu al-khalqa tumande Allah subhanahu wa ta'ala taguno tagungu kataba o winduno fi kitabin e deftere fo wonde deftere inda wono ka makko ton fawgal arshi ka hoore arshi dow Allah wa dali inna rahmati yurmende anden tahulubu nde folay tum ghadabi tikkire ande Allah perkema da'iman wa abadan yurmende ma nden e nema ma e yaafuye ma on yo folu e hoore amin Abdoulaye Kala e durriya ɗe on ɓelan jentade yo ɗiɗo folu tikkire ma nden e lette maɗa ɗen ya rabbi wa fi riwayati naare fillahi ghalabat ghadabi yurmende anden folay tikkire ande wa fi riwayati naare fillaygo sabaqat yurmende anden aditoto ghadabi tikkire anden muttafaqun alayhi. wa an yettama aba hurayra qala wi sami'tu nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mak ja'ala Allahu rahma Allah waɗi yurmende jiɗi mi'ata jusuin pecce temedere
famsaka o jogiti indahu ka makko tis'atan wa tis'ina pecce 99 mo buloki mari ɗum ɗon ton. wa ansala o jippini fil ardi ka leydi jusu an wahidan peccum gotum. fa min dhalika awa ko e nder kunɗo aljusu i peccum ko e nder kum peccum ɗo yatarahamu halaygo tagore nde fopponi yurmodirde hakkude mum ko kum ɗo ɓe sendi hatta tarfa addaba ha a yi ay nagge ma dammil ma mawba daabewa hino towna ha fira kormoje muɗum ɗen fiwata yaaɓu an waladi ha ɓiɓɓe muɗum ɗen hasyata an tusibahu kulol fiwata ɗum yaaɓu ɓikku mum kum. ɗum ɗo fof ko nde yurmede wotere ɗo woni ko sendi woni ko kafi. wa fi riwayatinare filla inna allah taala no allah teɗuɗon e inna lillahi no waɗani allah taala miyata rahma yurmedeji temedere anzala minha o jippini e majji rahmatan wahidatan yurmede wotere pet baynal jinni wal insi hakkude yimɓe o jinna fof no sendi kafi kum wal bahaima e mummunteji ɗin fof wal hawami e mummunteji wonɗi ɗin ka burure ɗi fof majji. fa biha ko saabu kon gotum ɗo yata'atafuna ɗi woni yurmodirde wa biha ko saabu kon yatarahamuna ɗi woni yurmodirde yata'atafuna ɗi woni newodirde wa biha ko saabu kon yatarahamuna ɗi woni yurmodirde wa biha ko saabu ɗum ta'atiful wahshu kullu burure woni neworande ala walade ay dow ɓikku mum kon. wa akhara allahu taala allah hino nettini alego allah no luttini ka makko ton 99 rahma yurmedeji 99 yarhamu biha ko yurmerte ɗiɗo ibadahu ko jeeya makko ɓen gomɗuɓe yawmal qiyamati muttafaqun alayh. yallah waɗen jeeyaɓe maɓɓe. wa rawahu muslim imam muslim no filli yo hadis aidan kadi min riwayati salman al farisi immorde filla e salman qala rasulullah sallam nelaɗo allah maake inna lillahi taala ande no wodani allah mi'ata rahmatin yurmedeji temedere fa min ha hino e majji rahmatun yurmede wotere pet yatarahamu biya woni ko yoni yurmodirde saabu mum al halqu tagu ngun fopp baynam hakkude maɓɓe wa tis'una 99 ni fopp no mara li yawmil qiyamati fi ñande dargal. wa fi riwayatin no ari e fillaye inna allaha taala wonde allah teɗo to ɗon halaka o tagi yawma halqa samawati ñande o tagi kammuli ɗin wal arda e leydi ndi o taguno kadi nden ñande mi'ata rahmatin yurmedeji temedere kullu rahmatin kala yurmede tibako ma bayna samai ila al ardi hino fota hakkude kippodi leydi ndin e kammu ngun fa ja'ala waɗi min ha ɗiɗo immorde ɗi fil ardi ka leydi rahmatan yurmede wotere fa biya ko saabu nde taakiful walida woni jibin ɗon ko woni newrande ala wala ja e dow ko jibini kon wal wahshu e mummunti hum kullum burure kum wattayru e colli ɗin bada yoga e mum hino yurmede ala baɗin e dow yoga. fa ida kana silatuka yawmal qiyama ñande dargal yawmul qiyama akmalaha allah timmina noon nde temedere e bi hadi rahma saabu nde ɗo yurmede allah timmina yurmede makko nde saabu ɗi yurmedeji heddetiɗi ɗi o mari ɗa. hara en wawata naɓude anhuji ɗin fof ha ɗi gasa hino heddi ɗo anhuji ɗiɗi sowona ɗum darson juuta e ɓandi haray hiɗen darna ɗo ko ɗum woni darsu en on awa fi en waw rewtade ɗum ɗo ƴettoto en kawa anhu hikkotoɗo ɗo anin nabi ko ƴettoyte annabajo sallallahu alaihi wasallam fima yahaki an rabbihi fi kon fillade ko ƴette jom makko darsu de ƴetto en ɗon inchallahu bi mashi'ati